East zote chanela kalawlom le vek chua tunruma hian India defense lam kan thlur bing dona kan hre tengin nimin loka India Republic Day voi somsari pasari na India rampuma alom mania manania alom na pui ber New Delhi a chuan man ni in heta hianin kumtina ti thin angin ralthuam pho chu ania heng ralthum an pho chu than khat te hi kanan thlur bing dona mai thlatu te tan kan ron chop chuak don ani India Republic Day voi somsari pasari na hianin khwalian Ursula von der Leyen European Union Chief chu som ania tin som big India ram chunga mi ming tha zirna lamani emo eizonna lam sum don lamani emo chu tenga mi ming tha sing khat vel zat mai som big an tel nge ni kha India sipai chakna phaulan ania Operation Sindoor chuanin Kartavya Path stage lailum alu abokani India chuan January ni somni paruk sang ni somni paruka Republic Day parade voi somsari pasarina na ya khan sipai chakna chu matonga dain chu chuan India chakna phaulanga Kartavya Path laya chuan missile danin armour te mechanised column combat aircraft Operation Sindoor India che thatna pholang thei turang berin chei bol ani bokani ni kumme thla a India ina Operation Sindoor kalpui la ya ralthuam man weapon system man tiang te India chuan chuang takena pholang bok India kumza somnga na tlinlom na Vande Mataram ti thupui mangin nei ani boka ramhroi tulok berber tele international guest khovel huapa India ina he functiona kwalza omatana man milang sar tak tak te he huna hian tel boka European Council President Costa te European Commission President Ursula von der Leyen te khwaliana ta an India chona som ani warfront ta man thin sipai lam pholan na hi ralthuam system poimo tak tak pholan na atanga tranania chungsinga chon Brahmos supersonic cruise missile atel hi chu kan puangun nimin lampo khan kan hantar lang to ni kha India Russia tho hona atanga siamani India lui poimo pakhat le Russia lui poimo pakhat ming in trauma he missile hi aminga tana phuani nge kha Brahmapudra le Moskva ming choin Brahmos ti hi ronduan chu ania hi India supersonic cruise missile chuan tolol ani kha Operation Sindoor khan India khan lotling takena mang nge ani kha Akash Air Defense System hi India DRDO tele mithiam weapon industry tho hona atanga anduan chuania India chona chuang ve thin khop mai maro chu atak taka han proof na tur kha alo omlo maro chu nikum me thla a Pakistan nena anin nuai nile chuang India ina indonan kalpuya khan Akash Air Defense System te hian na ro pui takan thoka India ven himna Pakistan number tranga missile run ka lokap thlain India veng him tur khan an man hlel viawa na han thok rima an hlotling hle Pakistan missile thanem takan lokap thla ani khawang khan Akash Air Defense System thadzia ka khovel theta pholan in haomta chop chu ani ta ani Sureshra rocket launcher po hi Operation Sindoor khan man ani thu media thren khatten antar langa India twal chung siam veliau India mithiam te kut chuak veliau ani bokani Arjun main battle tank hi India siam ani India mithiam te kut chuak ania hi po hi India hian a chuang viau mai khovela combat tank tha anga kan ngai M1A2 ACP tite Abrams tank US lam tank Leopard 2A7 Germany tank te TNK2 Black Panther South Korea tank te T14 Armata Russia tank te Challenger 3 UK tank te Markava MK4 Israel tank te chutiangin China lama Type 99A combat tank te T90 MS Russia tite Turkey hian Altay han nei boka chutiang ho kara po Arjun tank hi talve thei viau turangai ani India in indona machunta se indona huna ain peisiale athaina pholan na atan nimin khaman ani ve pakhat boka India tual chung mithiam te siam India scientists military scientists ho duan chuang te pholan jinga ngai poimo anni India na Republic Day ya ralthuma pho chu ate khani kumme thla ni kumme ni sarile ni som sanele som ni panga India le Pakistan in dawla ya India ralthum man te khan ni de utlang pui nimina ralthuam pho chua zinga mi puite mitla thei turin tri service anti Navy Air Force le Army tena ralthuam an nei te pho chua zinga hian an tela tiang chuan alaya hian glass case Integrated Operational Command Center angte vo ani in dani in
chuta chuan BrahMos le S-400 air defense system ang chi system te pho chhuak ani bawk ani BrahMos hi offensive strike India tana thutluk na siam tu poimo tak tur ania tin Akash le S-400 system te chu India veng him tura mel maral thuam loka phlatur air defense shield poimo tak ani bawk ani nimin lama pare thi Lieutenant General Bhavnesh Kumar General Officer Commanding Delhi Area le Officer pakhatin an kai hruaya avoi khanan Indian Army chuan face battle array format an pholanga aerial component po atel hani reconnaissance element an pho chua jinga hen historic 61 cavalry chu active combat uniform nen an in lana adu tu hen high mobility reconnaissance vehicle in an zui boka aerial battlefield shaping hi Indigenous Dhruv advanced light helicopter le arm variant Rudra helicopter ten an entira Prahar formation po mipuite mitlatu pakhatani combat segment a hian T-90 Bhishma Teng le Arjun MBT te hantela chungte chu Apache AH-64E le Prachant light combat helicopter India in achuan VMM India siam chua combat helicopter ten anron thlop boka mechanized kalama hian MBP True infantry combat vehicle te nak missile system MK2 te pho chua ania chung ho chu special force detachment ten Ajay K2 Ranwas tele the one sak sipai motor ten anron zui bokani robotic ui mishing tello mishing khallo laya lirthele autonomous platform te India chon nimin lamkhana pholang boka army ten nakin loka indona lo thleng theilaka technology an ngai poimo zel dan hei hian ati chiang combat support element a chuan next generation unmanned warhead system pholan ni boka shaktiban le divestra te pho chua jinga hian an tel ani conventional force le special operation unit in Kartizim turin specialized assault infantry unit te Bairaf battalion din tharte po he pareta hian an tel bokani European Union contingent nimin lamkhan Republic Day akhan an ron tel boka European Union sipai pol pakhat operation Atalanta antite aspite flag kengin pareta hian an tel ve boka Europe rampo na sipai pareta EU anin lan na masaberani Indian Navy the blue strong navy for a strong nation ti thupui kumzabi pangana a long chumi thupui ina ashin cho chu pholan ni induna hian INSV Kanditia tiavu atrangin Indigenous platform INS Vikrante INS Udiagiri INSV Tarini circumnavigation route chuteng te poju pholan ni in chu tui puilama India chakna pholan na ani Indian Air Force lam hian contingent a hian engamoza dan ron thlotira flypass ro pui taknen ei hikal pui ani Rafale kan hre tang khan France atanga India ina kan lei khan e somthum paruk zet India hian a lei ani kha tuna hian Rafale zale sompali zet mai India hian lei atin tuale meka maro chu Defense Committee on Security la paltlang lova paltlang ai ne ero alom tin su tharti MKI i Russia atanga India ina a lei engamozat dimin lama flypass a hian an tela MiG-29 le Jaguar aircraft te Spearhead formation anom boka Sindoor formation entirna ani thu tarlanani nimin Republic Day flypass a hian thlona somni pakwa anin lana chungjinga chuan fighter transport aircraft le helicopter te pon telani paret nei ma hian India President Draupadi Murmu chuan International Space Station tlo tu India mi Group Captain Subhanshu Shukla nena asoka chakra hlan bok ani hi International Space Station India mi thleng masaber ani sipai chakna le inpum khatna ta na parete chumi changle tu turin khwal zom singkhat vel zet India chuan so mani kha he parethi vividata ment ekta ti thupui manga tini in artist thiam tak tak ten hei hian puang chhuak ani ole puan tur tamtak omma se khati china khan kan handu to kanga khovel thil thleng thar han thlur bing le India defense lamte he channel a hian kan handa chhuak thina milongai hlut saktu te chunga lom thu kan soya video thar le thungai nom tak tak te kan ron chhop chhuak zeldona milonga chang zeldon ya